Ndidathi Eldoret ndidathi. Ni muico wakwa nginyite Naikuru. Ndie ndakira Naikuru. Na ni tondu waku gwanjira nduri wathi Eldoret. Ona wega ni road trip. Handu ha guthie na ndege. Road trip. Okay. Tuthio kahoro ogwo by the way. Kahoro ogwo twambate tukiria story. Okay. Tukeragia maundu ma biashara ngikuonagia onani kiria njikaga. Nigetha tukimenya ni atia. It will be fun. I am sure it will be a lot of fun. I'm telling you. Eldoret gwa kinywa ri. Eldoret kwa randu ri. Ugithikiriria ri. Mira tu muro. Sasa ndio tuko. Safi ni mitambo ini akamemeka ukamu igini geto Mansaimo. Nina ni geto Katta toke homoka. These Wababas are showing these girls dust. Yes. They are coming leaking. They are updated. No do ele hangere aria. Na mara igirire ritwa riri amuthenyogi. Yes. Bako mahana sora weho. Sora weho by the way. Wetagwo middle class. Yes. Ikadura umenya. Oru muno. Yes. Andu acio makienda gaitherwa acio ni oru. Uracemania na mundu by the way akakwira ni akwenda. Na kwambia ukonia ma love here and there. Moto sana. Na mwagi ikarathi wakiambira uko muhende ndeto cia Ukakimwira riu ni ono ukoragwo na koti. Yes. Haria Moi Avenue. Na ndigaku. Anyita. Aigua gwa kamba akameria kiu. Agakwira my girl. So hard. Na no erege ona mwene agikuyu. Yes. Ukigwa akwira ati ireragira ruko-ini akambire ndo ireragira ruko-ini kaya kuigana. Ukaigwa ni moyo nekitie miaka akikwambiria kwaria na thimo. Na ninyendete iritu hard working. Etia ya njara ruhi. Yes. Kurigana andu anjira ukoragwo na ki? Ni ngoragwo handu nyendagira ni kabotiki ngoragwo nako. Ndinde hota kurehe murigo wakwa. So where do you source for your material? Tunyitanaga tukorwo turi atumia 5 tunyitanaga riu tukarehe riu murigo umwe. Very good. Tondu riu ndinde hota kurehe murigo wakwa de wiki. Exactly. Na kuria Thailand. Ona ningenagio muno ni andu mekuhota kunyitana even with such a group by the way. Ndi group ironeka no iguikie mbere muno. Yes. But tajira tiriri rafriteri ukurehe murigo mwega wa mbeca njego ngicokia kanyamu nigetha ukiakitondira kona wingaro njega urona tari ta mbeca taciga nugu. Okay, so far tene tutirarutaga mbeca nyingi no ni ndu wa maundu mana clearing na kireithite gite gorori. Turi andu atano ri turutaga mundu around 600,000. Fair enough. So that's about 3M. Ni gukora ati murigo ucio ni gukutwara like 4-5 months. Great. Kogo nitakuga riwe igikunegera around gigwethera around 1.2. 1.2 sweetheart. Gwethera around 1.2. Nigetha at least nigetha murigo ucio wo ukorwo wi murigo ungiguteithia no ngikuguna. No riu ucio ono ungemean ndacoka ndongerera ciakwa, that would mean like 1.5 years stock. That's what I'm talking about. So na no hingurire branch yengi ya duka. Very good. By the way kundu tathika ndonire kundu kuwa ndu nimendete guo muno. Atoni no akamia de wakara na mostly our people shop from Thika. Ona area ya kuria bypass to manyumba maya marakukuri. Yes. Kwina thoko njega muno. Yes. Because even one of my partners akunia koragwo na duka town na ari neki hau bypass. Like how much do you occupy? When do you think that muragira murigo ucio? Okay, uria turendia tha ici ri waingirite mweri September mwisho-ini. Yes. So we need like 3 months kogo end of December. Na ni December ni koragwo na kere ona turugite handu agwetera December thire ri tuitie tene okay ugikinya December kiambiriria-ini ni undu wa holidays. That's good. Well, by the way, I will support you 100%.
I'll make sure that I'll support you 100%. Wow. Wow. Thank you so much. I think this is what I have been looking for all my life. And over the weekend, I tend to think weekend is Saturday and Sunday. On Saturday by then the Eldoret, and I think near company we can go together. Eldoret. Yeah, Eldoret. Eldoret. Ni muico wakwa nginyite Naikuru ndie ndakira Naikuru na ni tondu waku gwanjira ndu wathi Eldoret ona wega ni road trip handu ha guthie na ndege road trip tuthio kahoro ogwo by the way kahoro ogwo twambate tukiria story tukeragia maundu ma biashara ngikuonagia onani kiria njikaga nigetha tukimenya ni atia. It will be fun. I am sure it will be a lot of fun. I'm telling you. Eldoret gwa kinywa Eldoret kwara andu ri ugithikiriria ri Pega tu muro. Esa ndio tuko. Adia biashara ni kwa Eldoret. Alipeka wiro liko. Ore kwa atiriri. Mwedi hapa utia mahagani. Edagia mvule. Akamvuli. Yes. Chanichedagia. Elisia kubroka. Yes. Kama ikimwaga muno. Na KFC. Na TX. Yes. Kana giria V8 eno ya tene. Ithe nduomiona. Yes. Eno itacenjekaga face. Niwe nayo. Itacenjekaga face. Itacenjekaga face. Niwe nayo. Yes. Era moko bana tiate poti kwa bata. Yes. Na mbere hau gora igandi the bainiri. Ne bokoro muona nanga maita maige. Tondu ni wetereire na wina kirigiro 1.2 is coming. It is coming. Ina ni akuhete reason ciothe cia kugate mbeca icio ni ikuoneka. Ni ironeka. Ndu amathabu na thimu iria arahura. One. Yes. Ihinda ria kuheriria ri. Ni ho uiguaga kwira atiriri. Na harenda taimithetie mbia ndirona wangecita hangicererwo kidogo. But I'm still waiting. Yes. Andu acio ni turaririe nao ni ndu wa gukiria check iyo. Nigetha by within 2 weeks. Yes. Within 2 weeks. Within 2 weeks. Igukoro ekatia. Ni gukoya clear. Okay, hothai. Okay, hothai. Within 2 weeks ndio na 1.2. Mwaza mania arakwira kana hiya agikohe na mundu uyu ngetia maybe even your partners wongerere murigo ni njoki na riu tondu ni akoheire trust akakwire. Yes. Ndio waraigate kama baba. Abetia ginya gwetha nduke gya kuhingura mbura no getha bundi gathio kamoni uria renda i competition ngi nda kumiakithia ona tumeza tatu no akohe. Yes. So ni agokohe. Girisigiste. Na akonegera. Yes. Cia kwamba guthondekithia. No, from the word go. Yes. Ni akiraga akarigu atiriri. Kakenya no andu makigiria atia. Kandi ko macagura na gogu. Igwara gira ngiguragia. Ogo mwazamania wagwa mutego-ini wake. Ati mundu akwera 1.2. Akunengere ati ukurie biashara. Ukurie biashara. Nena gwake na ni urona tiende ni kubia aiganitie. Atiriri. Ndareke kwire. Ni muguthirurukania. Moico ni hocoka kwandika guku social media. Yes. Nisaidia anonymous. Ati huyo mtu ni moto wa kuotea bali. I met this guy. Ora no mwekere ukaigwa ngina mandika hau. Ndio kamwekera hau nginya WhatsApp group. Yes. No andika hau this is a criminal. Ukaigwa mundu andika criminal times 4. Tondu tu wiki. Tondu wika. Weekend ona ndukoragwo nduka-ini yaku riu. Mukoragwo mukiurura nake.
tora ngari-inĩ yake na rĩmwe agakwĩra mũthiĩ na yaku nĩ ũrĩ kaharia rĩ agakwĩra mũthiĩ na yaku agĩtĩkĩra akoigaga hau wega akuonia maica nĩ maũthũ na agakwĩ kĩndũ gĩtagwo wetereri. Yes we nawe we yes ũkĩiguĩte ũguo 1.2 ngoro mwĩrĩ na meciria nĩ ngero ũrĩkũ ũtangĩgera gũtirĩ arĩa kiraga ona mwacemania ũguo na arĩa angĩ na athuri arĩa angĩ ũguo akĩmera my second wife Salimia my second wife. This is my second wife. At the second wife. This is my second wife. Not even not a girlfriend. You know, it's my second wife. Tũratwara mbũri mweri wena. Tũrathiĩ by the way ndwĩrĩtwo. Mweri wena tũratwara mbũri. Ona Kamano akĩrĩwe chairman. Tũratwara mbũri mweri wena. But tutigongona inene. Just for few friends. Aigua guo. Acoka egegwire uthaka bara ugagete hau ati kaba mubaba ngara maragera andu guku acio mureta wa baba ukimeta ma vintage body yes ngara maragera andu wathi kire ukiona atumia mariana kana atano metha-inĩ handu makinyua muzinga agikorithagia wega nyumba yes ukororithia bio agothamithia kwa ikara gwa ukombora arakwira hapana kama unaishi Githurai hapana it is either you choose to just sana siwezi kuja Githurai hapana it is either no ginya wethe handu ena security ingihota guka wena most probably standalone wethe nyumba mundu wakite standalone preferably rwaka ugakimuria budget no 40 or 50 50,000 not more than 70k nigetha tungika ikara then handu hakuri hagorori we can think about buying a plot and building yes but between 40 and 70 yes how regio yagikoni standalone ni wegega ana obathio korora ngija mundu gwitworia Jimmy waraska kamwanda karaska akaskada kumuragia wakaya andu oy nyumba njega kundu kwina parking itahinganagirira ago connect na remethanagira nyumba kou ago connect kana ugathie kinya ukona nyumba no kona kinya nyumba ni no ukara mundu ucio ni kuri hadi wikia deposit ni wikia deposit tondu nduranda guthama mweri ucio renda guthama maybe next month negua muthenya ucio wa kugira deposit uri ukuona o wetereire deposit yume Ola thuria mari mekaine uriciaga story na thuria mbetagirira mbeca cia kuru yathira unda hire ni ndirainũka imagine ndamũhũrĩra thimũ ndangĩoya ndamwandĩkĩra message na ndarĩ aga gũcokia missed call yakwa ma nginya rĩu ndarĩ aranjoera thimũ acio maraigatĩga wa baba mathũkĩte ndiramenya nĩ rĩera nĩ economy nĩcia nĩ rĩera hawataki kupunguza raha na maisha ni baya. Asante sana. But he has a very fascinating observation in that song. Inigaga ati le machemanirie na jicho mudume wa rume ari angi akimwitia kamurigo na agicoka akimwira arehega kamwana wakwa gaka ni kamucukani. So maybe there is exchange that happens between the Jesus and the devil. Yes. Yeah. So when you are good, Satan says, come here, you belong to Christ. And when you are bad, Jesus says that come here, you belong to Satan. You belong to Satan, and there is that NSE, Nairobi Stock Exchange, where they exchange money market. Is that one? Sometimes by the way, I don't know go quick karama kamenya gatiriri. Ni kuri hinda ria rita go hinda ria. Let me tell you, when hinda wina tho nyingi, you look for peace. Yes. Wanyita. Ukitweka ati ndio thirukirio ni tho nyingi. Wapagiriria gwetha ki? Nayo. Nayo no gacoka kamia gwetha kindu gitagwo allies. Tondu atiri undu because nduri go atakurwa na maundu throughout. Tari maundu mari ari twina motha ici. Yes. No imagine tari uciana iria utwikira
mwana ucio akorwe waku ndaikarira kigeranio gia KEPSEA thukuru wa registered yes manyita na ndaikarira ni gwacoka gwatuika discovered ati kigeranio giki ri tikio manyita the directors yes have not registered in the school with the NEC. Yes. Mbega kigeranio kiriku kiu manyita yes hwaini ucio ri mwana waku ri ndi ainuka no mene kirekire ndi ainuka mundu wi very down yes wangari waku inuka down ni oru muno tondu ni kwamenyeka ati kigeranio kira mekire ni badia thukuru wa registered yes na nyina wangari ni amenya uhoro ucio manyita na thino wa hakiri ciake ri ena uhoti na ti hakiri-ini ciake thiini wake ena uhoti ati no hota kundiru na issue ya mwana uyu kana nyina aburu ni akota kundiru na issue ya mwana uyu na hurire muhiki umbite no mundu ni aguo kororaga riu haha no nginya wambe utigane na aria mombitwo na aria matumagirwo mbia wambe utigane na wambe udeal na issue ya mwana waku na kiria giratuma njuge uguo ri there was somebody today who gave me a very interesting story yes about his brother na murwanyi nari that is as you are speaking ri matirarandiria na mutumia wake no rore mathina maria twina mokata urore mathina maria twina mo nginya ma payslip urore mathina maria twina mo ma mwagi wa mbura ati na thaa ici kwi mundu tu urafodi kukorwo ti matirarandiria ciana cie mucie niturarigwo mekuria ki right now ni hinde tariri ona itakwire turigete gwika ati tugaikara uguo tukiranire na nyina wa mburu ndaregire riu tondu wa riri chance yo atiriri mathina maya mage kirimo maingi nyambe ndwe na macio maya ndamwirire ngimwira atiri tuguikara uguo riu kuri maria ndirathie kuhitagiria ukandikaga handu wena kuria thutha riria gukahorera ri ukanjikaria thi kana ukamanyitithania ukanjikaria thi no riu thaa ici ti thaa cia kuranio cereirwo ko no cio kuhureire thimu no anyita ti thaa cia kurio na mutumia onake acereirwo ko I'm telling you we have a lot it's too much riu ri ona kira kirakigiria mananirie ri no kaundu kahuthu this guy received a very nice present from a lady who is outside the country somewhere in England and huyu naye Poro naye anaenda kuambia bibi yake ati ametumiwa nini zawadi ya saa mzuri sana tena iria cia mahiga asa no hetha iria cia mahiga ithaa by the ni mithe kwitha iria cia mahiga ti icio asa ni kuri tha ingi cietagwo cia majira muthuri na still no kuri tha ingi etagwo ya majira no nio ikaga atia kagira majira ndutindaga nyigi ugia kiroru hata giki nio thiurire iyo nio esetaga kila kindu iyo ndio riu hau amikira guoko uri urathie ri nigu urathie ikaga atia kagira majira ndaragitumirwo teo yes which are very expensive of course yes all the way from outside the country so the watch flew it came by air na irarihirwo niracokara kinyirio riu nake uyu ri mundu mukigu tutige mwitogu riu nake uyu ri arageciria gwaka mucii ri ni guthie gukorwo ari open ni gukiaria ma karamwita mundu mukigu emuritu toruta wira nake athire kuria UK ndathire kuria UK na there was another friend of his and also my friend urari na kou na arakimutuma na tha eno
This wristwatch. It looks nice. Yeah. Ino nĩ thaa ya nguvu. Nĩ njega hĩ. Kana ĩkũreheire oro thaa agĩgũtũmanĩra oro thaa ike. Rĩu we ndũrona thaa ũrĩa ĩ njega. Nĩ njega. Now they are not in talking terms. Yes. Yeah. Because the woman is ugly. Yes. Yes. Because of the present. Atumia nao matigaga ndio ndimenyaga thina ao na cuka. You never know. Wathigerio no wathigerio. Akaoha wega. Monane. Umeoro atha. See, there are some of these things. Yet ni undu mũru kana ni crime. Yeah, but some of these things just keep quiet. No, you are supposed to tell her. Why? The why. Uramwira nigethe eki atia. Si ajue. Atia ati ni kiheo wahe atumirwo ni mutumia ungi. Exactly. Atumiire andu othe akaigania gutumira andu ao agatumira arata aria angi. You are becoming a woman. Stop becoming a woman. No, you see, be a man with contrite heart. No. Angikorwo mundu ni andu mena na gutire undu mwena guo nake na ona gutire ona muti mwakorwo gutakiri no murata tu na kou uguo riki mwacemanĩtie handu kana ona mundu mwaragia nake agutumira kiheo agutumira ko ni thaka ni thimu ka kire agutumira ri kinya thimu kama tumaga thimu. Yes. They said a phone. They said you have phone. The iPhone I think you need it for 14. Ciakwa ciothe ni cia kwigurira na ni arata na kou. Then you need to know who you friends are. Ciakwa ciothe ni thiete nduka. Koguo ni matumaga thimu. Ezivire arata kunia. Akagurogire gathaa kega kana gathimu kana kindu ta kabel. Yes. Kana kirato. Yes. Yani kana gacati. Oneho. Kindu kiria gituika ati ni agutumira kana kawale. Agutumira ri. You don't have to go to explain to your wife. No. Ati gaka ndumirwo ni mundu wetagwo Susan twatutaga wira nganake ku. Of course. Agatweka why? That is enough. Because you see are mutumia ni akurigwo atiriri. Acagura andu othe Kenya ona we nowe ubataire kuheo kiheo giake gia tha. Yeni. Na wacoka woka mucie kunjira no wakora ni ungiatindo ukini explainira. She needs to know. No, you can just tell me. No, I bought this phone. Nani oria. Why are you lying? You're not lying. No, urenda kumuturithia ngoro niki. No, let me ask you a simple question. What is the opposite of truth? Answer without lying. It's lying. Thank you. So when you are not telling the truth, you are lying. No, but you see, ways about it. But you can decide to remain silent. No, decide kwa utidoki ukiuga ati. We nada. Eni akoria no ukorwo akinyirite. It's a present from a friend. No, I'm asking. Mutumia ni arona we nada. Na nä ndå ä kagä ra tha kana nä woka na thaa må thenya å cio kana ti ä rä a wä kagä kana nä woka na thimå na ti thimå ä rä a å koragwo nayo akå ria atä rä rä thimå ä no waruta kå å kå mwä ra atä rä rä by the way gä kä nä kä heo ndå mä irwo nä my friend gå koragwo kå rä a UK yangä kå ria nå å cio. No, just a friend. It's my friend. No, there is not just a friend. No, it's my friend kuma UK. Yes. No, o ndå mä ire kana kuma US. Akå ria etagwo atä å mwä re atä å kä gethondeka rä two na horo cio thire hau. No, you are lying now. You are lying now. Angä korwo maheni nä megå tå ma aiganä re rä. No, I ain't lying. Handå harä rä handå njarie ma. No, at this age I ain't lying at this age. I ain't lying. I'm going to heaven. I ain't compromising with lies. No, me, I'm going to heaven. Aiko gå heni nä gå tå ma å igue ngoro yaku iganä ire rä ndakora ndå etagwo niä maheni marä a matigarä te nä ma må ndå wä nja wa bamä yakwa macio nä mo matigaru no ti bamä wanyuma na kå u nä ngå kwä ra tå ndå twä rä tå tatå no ti gwakwa etagwo Jack athire akoragwo kå rä a UK no nä rä ndä å ramwä ta Jack nä yes etagwo Jack atumire murata wakwa urokaga it was a surprise tondu ni twaragia nake no ndieciragia ati no akinya kundumira Jack angigituika atia Jack Wanjiru angituika atia Jack yes na ni Wanjiru nigetha ndereti we kinye hau
Angekorwo kuri gutuma kwaga guthukia. And how would you feel in your heart? No, I'll be knowing it is Wajiro who sent me the watch. So how would you feel? No, nothing. You won't feel like a sinner? No, nothing. Nothing. I know she is contented, but I lied to her. I am not Ndemwera watigire gwitigira mehia. Ndemwera kirira kiria giothe akugire wakugithirie. Nairobi kia uruo ndaburaũ. No, you tell the truth. Omwele ure okinye tu aba mwele okinye kwanza in a box yoguo. Yes. Haya odhie mwele there is a present here I want us to open together. No. Diko mwele we open together. But I will open it. I'll see his watch. Yes. In fact, I wear it. Yeah. Musokeri wa wainuka riu. Yes. Wainuka riu one nima wina thati iria wikagira. Exactly. Yes. Wabo mwire kana weterere akurie. Ndiage ndagukinjuria. Haya akurie. Oh aya wina tha njeru. Ni na ndimwira ni njaga muno no by the way na ni akuma Ruraya. From abroad. Atia. Ni Ruraya no by the way ona kinyire umuthi ni ni ndahikaga na kumehingura. Ona ndimigananitie mathaa ma Kenya bende miganani. No kama na ni amajire no. Aya. Natimane magutinda maguka nayo. Mane majira mayo yenyewe. Ekaguka namo. Na kapo it looks very expensive. Very good. Very classy. I'm very classy and expensive. No gutumeire yo. A friend of mine from Missouri. Etagwo atia? Etagwo Nancy. Aya okona ni muhiki. Atiri ti muhiki na mutumia. Ni guta undu umwe ni to ukiuria ndirakiuria gigikoine ni hari utiganu. Gigikoine ni hari utiganu. Ndigukiuria ka ucio nake na ndinda muigua kimugwete no sawa. Ucio twarutaga wira nake. Kuria kwendia makadami ya gicoka we no amamukagira riu na kuria ithuĩ tutiagitigania na wira ucio. Ni sawa. Ni sawa. Koro yakwa ni yathera. Ni yathera. No riu we wali wa mutiga atiriri. Nancy ri. Aciaritwo ni ithe na nyina. Aciarirwo nake. Koguo uria gwikana information iyo ri. Me I'm not concerned. I'm going to heaven. I ain't going to hell because of another human being. I ain't. No, I refuse to be dragged. Autiga kiambiriria kuuria Nancy. Ndareigua ukiaria horo wa Nancy. Ro wa mugweta. Na ongona mundu erura arakirugaga utumira present. Especially nowadays. Tena ndo ni mathiaga uguo mundu agaikara. Magatuma tu present uguo. Andu na mena ku. Riu nake negwe uria atiriri. To ni ndatumirwo theo ri. Niki kingika kinene mundu wiruraya. Kire December ni rakinya na andu aruraya ni moka. Oi nyamukirite iheo cigana cia andu aguku. Mwana ateire. Oi iheo nyamukirite cigana. Kiu gituike ati nikiramugia. Nikio ndakura kwina mathina maingi muno. Matangireka wambirie gwiciria uhoro wa maundu ta macio. Yes, and then be a truthful man. Yes. Na titoria. Truthful. Yeah. Like telling it the way it is. And life. Nigatha riria riuka gukuiria umuria tiriri. Thae no wendaga atia ndimite. Na riu ndina control ya mutumini wa kiheo. Ndina control atiriri no nginya ungiatindire ukihe details ati yatumirwo ni Nancy Moltaira nake kwa makadamia ndukianjirie just a friend na riu nie ndiatindanire ati a friend agaki kwenjerera no nginya ukire unjire atumirwo ni Nancy Moltaira nake igetha njigwe ni mutumia ungi kare hindi uramenya nigetha coka unju wambirie kunjuragia kai nie njira ukugurira ki atiriri riu inegene riu ria muthemba ucio na miaka yaku ri ni imepitwa mtu akupiga kelele aina hiyo ati sababu ya kitu ya kununuliwa mtu amenunuliwa kitu na mwanamke mwingine hapo unapiga kelele ne kuria ndiroria tiriri ni joe ni ndo ingi ciothe ukigurirwo na mukiaragia nigetha igakinya cia kuguranira iheo ri mwaritie ndeto ingi iriko ihana tawe uguragirwo gakira Katambe Diana tawe Diana die tawe cia kwena ndonya nagia ona ndwaragia na nejo no amukagira no akora ne nyamukagira no igwa maundu mothe ma mahitia maku riu ni mambiria utuika makwa we mundu wa thitani nitwamukagira
akora ithera wakwa uthuri oroga kumuhikia ranjuria kanyene kuragia atiri tonda kamathabu makwa ndona ta na ngiri nya nyaguo kunjokeria au atia Utekedo marutete. Tekedo hedo marutete. Arola kuringana na haria mwataranite. Uria mwataranite na kiria arite. Atere ti mwataranite. We ni ugathie ndwe makiamba gukiuria ugakiunirwo miti. Magoka matari kindu akera muthuri ucio akera muhiriga wao. Uturathie turungi ugu. Yes. Aka kongunda kuria kangundite gaka. Ngiandikaga ri. Kamothe. Kairitu. Karaika. Ile tu thiko cino maranywa njohi ya maithe mao. Maramikunda. Ni tondu riri. Tukiaria mandu tene. You would not have seen them in clubs. Yes. Where especially for those serious girls wanted to be married. Yes. Yeah. It was very hard. Very hard. Very hard. Yes. Ona omwirite mucemania handu hena kirabu ndangietekeria. Atangegetekeririo horo ucio. Riu omane makuragia. Tunapatana wapi? Kuna mahali pale kunaitwa kuna zangwa chai ama kahawa pale. Tapitia hapo, kutana hapo. Hizo ni place in abo. Hizo place in abo. Mimi siwezi ingia huko. Wakimuulia kwani unataka wapi? Si mahali kuna kelele. Sasa kama wapi sasa? Si kama I thought sabu tulikuwa tuongea kitu la maybe over a cup of tea ama cup of let's meet pale nini? Unaona Mirema? Kuna joint poa sana hapo. Gani? Siwe tupatane tu uko ni aje unashinda ukiuliza gani? Aya, sawa. Then call me when you get there. I'll call you when I get there. Sawa basi mimi utanipata tu hapo. Uko mukara kinyite. Tatare uko mukara kinyite. Ena tunyamutwere na biro na rete sausage etare ruka wetie irio. Ati tondangejua atapite kugia bite. Exactly ngiaga hatibani. Yes. Ni arete ti atarete. Riu etereire by the way riu uke. Ukimuria riu okay fine. Nice to meet you. Sasa tuagize nini? Wanyita? Yakuria riu. Ni ukaigwa moikio cia kuria, do you take fish? But wakati nakunywa because I would have a drink. Aya we basi so utakula? Mimi nilikuwa nafikiria bavu tukuwekelea tu bavu hapo tuchomwe hapo, naweza watu wanajua wanatengenezanga nyama vizuri. Hata hapo kuna kuanga na fish poa. Wacha mimi nikulange na wewe uwekesha hizo bavu. La no wala. Kuna wekera ile mbele pairi. Atiri orangi. Aterere. Tareka kutaithia kwire. Aterere. Bati dawo getara museji. Aterere. Tareka kwire. Mundu ucio takibangite muraima hau ndagikeo. Ni arona otuko thake nda. Ni murathianga ni aragukundanga. Na mwacamania rĩngĩ 6. Ni aragukundanga. Arona 6 arona thaa thita. Koguo ri ambe ari thamaki. Ni arĩire sausage igĩrĩ. Ni arĩte sausage igĩrĩ. Na netie soda akinyora ũguo. No karigwe na shape yo njega ũguo ndiki. Na ni kumenya muinge manyuaga. Nyimbendagirio ni wakirumba. Ireko. Collagen. Collagen ti dawa ya kũrũaria. Ndio ekire panyua no henya mumendagirio ni wakirumba ni cio. Mwere na maguta. Mwere uragwĩtĩkĩria kuria kiria giothe urenda. Tondu riu ekwamba arie kindu gitagwo thamaki iyo. Wanyita. Na kimenyite uguo by the ukariga ukana ndwara. Na meria by the way. Ndwara cikinyite guku. Aria wega biũ. Na moyo ura mariaga thamaki. Akaria thamaki na ekumiria naki. Na acio maria ngima. Ekumiria na ngima. Mariaga ngima acio. Aria thamaki na gakima. Yes. O mukiarangagia. Kana chipo. Ukimuragia ni waku. Agikwira ni waga ithece. Baba aturage mumemerekia. Akwe tu story tu tuothe ni egukuhe. Yes. Agekwa ngareka ciathire cia ikurukire. Na hikona no uragikira wona uri arekira ukimwitagiria. Nawe hindi uri nawe na githe ndwagika ndugikirire mbaru. Wekira mbaru na tondu wekirire mbaru ri wakimuria riu ri mbaru ciume. Ngoja kidogo. Ukamwona demo tu akwenda telesi basi waambie wakate tu yenye ambao utakula kwanza. Hiyo ingine wabaki sababu mimi saa hii naona nimekula tu saa hii. I'm full right now. Yes. Unaona? I'm full. Na kuikirira kilo imwe.
Yes. Muthenya wa mbere tareke nguria tiriri Katta. Mwana ucio ri. The first meetup. Mwana ucio agakuria ngoicio. Ithatu. Haya. Ni mugicemania mukorwo ni murakoti nake miaka 3. Niki waguo gutwarira ithe. Gutire. Bana guthie gwitia. Tari waguo keguo guthie witie. Lakini mapesi garama. Yes. Lazima utohoke tondu riu na warega weko wana ni ukemwadia na ndenda mutumia. Yago tiga. Ndogo kehikia mburi ri age mahuti. Yago tiga. Yago kwira we stingy. Yago we stingy. Sasa mimi sijai kutana na mwanaume stingy kama wewe. Bas. Sasa ervuta ni kitu ya kushinda hapo ukiniimbia. Ona ukwaririo guo ri. Atiga ukwera thimu. Yes. Wamwandikira message ri. Akagucokia. Kana agacokia rucio hwaine. Tondu ni ahingite nyamu cia gukuonia te online ni ahingite icio ciothe. Hwaine riu agacokia. Akora ndio nimeingia online naona ulikuwa umenitafuta. Ate nimeingia online na tumite nginya dunes. Kaitumago na ndui. Akora ni aingira online. Wewe ni waikitio ndo tangiona ati ni athomire message yaku. Yes. Ni amionire. Shaiona. Yes. Ta imagine mugitindikana na mundu ucio. 3 years. Nigetha ati mukaiga atiriri. Riu reke ngutware. Tuthie riu kuri aciari. Tuthie ngaracie. Tondu ni gukira andu makiendete oguo. Magathie kuracia nigetha maheo Ohiki. Nigetha riu kuma ohiki ri. Agikurehe ke mucie. Akurehe gwake. Ndu kuona. Tondu akwenda kugera cocoro. Ndarenda kugera cocoro. Arenda kurumirira mutalaka. Ndarenda kuiga gikari mbere ya mbarathi. Ndu kuona. Which sometimes is very advisable. Ni wega nigetha umenye hinya wa mbarathi. Riu ni uguaga atiriri. Ni hogo kwiraga ati mundu tocio ri kwaria horo wa mabiu ri. Miaka 3 ri. In fact, let me tell you. Mapenzi inakuwa bei kali. Aikoro mundu we hana na kilo 48 araiga arenda kurutwa kwa ona ndege ri. No, things are becoming elephant. Yes. For these guys who are married right now. Exactly. I pity them. Ni drama igwira tha muno. Standard iria maraceterwo. Yes. Yo kira iwa mundu akwira riu ni ri kurikana uria ndirona ni uhoro ureke ndigane naguo. Ngade ikarie. Ningiona guikara ugo we wiki tikuga ati ni kurwa ti murimu. Mundu achirike. No, the guy is 54 and he has a very peculiar way of doing things. Yes. And he told me he's 54 and he has 3 kids, but he isn't married to anyone. Yes. With the different women. Yeah. But the kids, he's living with the kids. Yeah. No. So he's just a single fella. No, he's okay. Fine. You wouldn't call it. He's a single fella. It is very cheap. Yes. Ati haru hako ya ciana ithatu na mutumia omwe ri. It's very expensive. Yes. Kaba ciana ithatu na atumia atatu. Wewe ikaragia. Kimaramari. No, ndurenda. Aje kira bada burago na cheap. It is cheaper. Wasenza no awekire muthoni haria hekagiro chiki. It is cheaper. No, this is not for muthoni consumption. For our listeners. The guy said, but the guy said it's cheaper. Naji karia thiri. Ndonire ko ajirite oguo teneri. Ni ungiciritie keri. Tigwiciria keri ngiri tungirikira thire kimwe nake. Tungire hau. Yes. Tugitwiroragire mau. Tondu we ungifata waku ni ukamenya ko ni thukuru ni cia hingwo. No, I would be looking at you and laughing at you. Why am I laughing? Ona de ulithaniria. Ade tungumanirie. Ora tungumaria. Yes. We waigua ndakwira atiriri. Life is taking another angle. Yes. Yokorwo ati muturi urathii na mbere urituhite. Na ni urarituha tondu wa riri. Reason being ati mundu uyu you are investing in her even before you marry her. And she's consuming a lot. Yes. Utana muhikia. Ni arakuria.
na nĩ mũndũ waku by the way tondũ rĩu wendo wĩ wika thikũ ici ndũraigana Asa. it is not enough Yes. Nĩgetha ona mũtuĩke atĩ nĩ mũikarania na mũndũ ũcio you have to go an extra mile ndũngiuga atĩ nampenda na ũkirĩre hau Asa. Icigo icio ti njiganu thikũ ici. Icio rĩu ti njiganu nowadays. Ona ũgagĩte gũciuga ũkonania. Yes. It is even more valuable. Exactly. Nĩ arenda vacation. Yes. Nĩ arenda holiday. Nĩ arenda gũtwarwo kũndũ kwegega. Yes. Ũkinya ona kũrĩa ũiguaga atĩ gwĩ thĩ biũ atĩ andũ arĩa ũiguaga atĩ me down biũ. Kũrĩa tũmaũndũ atumia acio mendaga tũtũmaga mũthuri aigaingĩre mũhuko-inĩ. Kana akerutanĩria biũ na akehũrithania biũ. Onokorwo ndakwenda gũtwarwo holiday Mombatha rĩ. Yes. Nĩ arenda once